see plain say me boo na me boo so we nyame nipa na se wa ma bonti ama me kasa mama mi ndege Afia Rambo kinsi pepra na brown kodwosi bo wa be di watamo a ene wadane ne ho se ene wo so wo kuma wo so call himself say you too pusika bia wo den wo so wo didi wonti I have one song for my PSC na Natalie aka Fire Lady na ene mu amu nimse de bia mu hu mi say the training issues na mayi ne mu o hye de ano odin no na me de abesom eye metiefo ene mahwefo mpacho mo subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so enfa emamisa University number na dash phone no fa University number na oni queen enkasa enfa enkwale momo number bibia benya bia fa se ne queen no fa mo eye enkwanya me sure se we bi e diaboa ejanka ene de ene mu PSC se me nama me kwa de fonten time so ne me kunu ye ne se Afia Rambo ababonten abeka ensem bi e de afa eye Reverend Owusu Bēmpah emomenko na momenko tie emba ese be cancer pa video no so me nche abusua eni be bi koso say yanka it's about time wa Stephen Jemfi me chia bia obia it's about time wa heti asamoa me chia bia obia it's about time wa say yanka no kure na baby anensam kono is getting worse and I am so disappointed this morning. Afia Rambo me na me tena te say me ba obi mfa asofo fo mpanyimfo so fo Owusu Bēmpah eni munya fom emra osofo maami agrada sole wo maami ne so no papa ne so no manchia ma no ena kofo di hu me yie because Afia Rambo de me ba Facebook na me ye lovers corner konya be fa so obedi kotse ama woni age konya be fa so obedi twa ama woni age ene ni adwuma na me ye obi an ne Nyankopon de ama no but e do say ye maami agrada etisi papa no so ana wo jane de openo me yoba ena honhom papa so ma se bra ne be ye se adwuma no na kwasem so ye be ye no na me nim se papa na di nkonim odi nkonim no na me nim se nka ye wie sede na anu e be to se obi anya papa ni din bo no na me nim se nka ye wie ko obi e be to na adwuma so obi e be to na program so na why di oso wo ye ene na me nim anu na me nim o na me senka me nim senka ye beto aso nyanka ye obroni kabrofo bi say I wake up like this jeda ko ba me chia bia obia my boyfriend jeda ko ba obroni bi ka use word bi say I wake up like this guys I didn't na na poma so camera ya me ne mokasa dem pesa me catch am on say Sofo Owusu Bēmpah hasn't called anyone to talk for him. Sofo Owusu Bēmpah won free obi ase won konto kwama no me hu so obi bele me pa me chowo ma me just a minute. Sofo Owusu Bēmpah yeah Afia Rambo on fa telephone frame me can't share me say Afia me nyan to call Facebook akokoma me ena Sofo Owusu Bēmpah one friend obi bia no ba Facebook yisu eye choice enra nkofo bebre na frame ya catch am say Afia ntokwa na eba na yesoro yi hu free enka bi ntokwa na eba na yi hu free mu abusua de bia mu nnem adwuma nti am wa me sinye nipa ne so ma me honhom papa na me ne nenam eti sa me ba na me ba asemu a ba bia fact wonu ma jagu se mantena si anka fact na ngu a na ma anya o mind ba papa mini asa me attack obi awo but I'm here to speak the truth anything I'm sensible for I need sensible people I just don't need just ordinary people to mingle with. I need sensible people because Mimi Afia Rambo me ntwa dwane mo bindi
nua na wo hwe me no adwen na ye de kasa na honhom na adwen papa no enu nti na otie Afia Rambo na wontie Afia Rambo se Afia Rambo ma na aduane di wontie Afia Rambo se Afia Rambo abetena se waso kamle bom se mo nim se how what dey pon akra be ka kire se me video ni edu ba bi na abodam ne ba se di bi si kwom no wo betwe no huntumi ntiase ono kro be ka kire eti abusua baby a me gina ne se sofo Owusu Bēmpah frɛ me Afia Rambo se me koma sofo Owusu Bēmpah fa telephone frɛ na brown so me koma no sofo Owusu Bēmpah frɛ ma me ngege se wo me koma no sofo Owusu Bēmpah frɛ kojo sibo apostle entry se wo nkoma no no sofo Owusu Bēmpah frɛ kisi be prase wo nkoma no. It's about your choice. Obi biala o ka ho bia meja wo din wo bia fa cheme your choice. Abusuade eti na your choice. Your choice say yesi papa no onya abofra. Ampanyifo atitirifo ene kode ho kwaje mpaibo abrani nyinara. Ya gine di se wo ye nyame nipa. Nipa bi ngine ndi your choice. Na emra ye betena ase be konto ko be di ne ho adanse a kira amansai no ma wonya more love wo bi o hokrampo a ne papa no ne bia na on penasem for example but Afia Rambo betena ase be ye video fa na ho a Afia Rambo num asem ma ne be ti papa na se emra na obi nte na se no Afia Rambo num asem mo bi be ti papa na se it could be say maybe I've win one soul for Sofo Owusu Bēmpah. Sana me bia wo tie bibia so obekat obetena se be ye video man bia no maybe we really one soul e ma Sofo Owusu Bēmpah because of bia and tokwa bi ni de na wonim fa ne ho nti no me se mi wo hanim se me ka ne kro nkofo aka chem se Afia yesrew tokwa we yu hu free mu yesrew yu hu free mu but me tie ka no kro me ni ase me taki obia je mpesa me ka ne se me hu se nkofo keka se Sofo Owusu Bēmpah mami ngege na wayi ni se ni doba ne whatever. I know say sani ma we nyina is about drama. We are all creating dramas, yeah? And no enye eno na mo be create sa mo be keka no eno na ma obi be fight mami ngege because Sofo Owusu Bēmpah doesn't feed me and he don't give me money. He don't do anything to me. Even men call na solimpoda. Iti eno mpodi ha me. So, se metena solid demo 24/7. Ena se bia me koma no. Ena obi ba be ka kire me se Sofo Owusu Bēmpah odoma mi ngege chen ne bloggers ni nyina ena bia be ka se be me ya because metena solid demo obi. So, but e di odo ena be koma no. Ena me bu. Me so me bu mpanifo. Sana metie. Eti me nwa no fo wo tie me. Baby enen samo keka kono. Me kam mati ase se. Enyema ngegedi Sofo Owusu Bēmpah ye no. Sofo Owusu Bēmpah ne ma ne yefunu mo ma. They don't appreciate what Mami Ngege is doing. Abusia mo tie bi yo. Dia ma ebinimo fo se ma sole atie Mami Ngege no. Me chese mu na within short video mati ase. Me say Mami Ngege, he is not bringing peace to Sofo Owusu Bēmpah. Me say ma kwa wasenku biem ediba attention TV sumpam chomo subscribing to the channel for me. Na mo share videos na across all the social media platforms so emfa emame sam that's ne yesan ebehia. Me am dey training issue ebesum mu e mo PSC na natili AKA fire lady makram.